gani we? Baba namna gani? Nitakutukuza namna gani baba yangu we? Nitakuimbia namna gani? Baba namna gani we? Wewe namna gani we? Baba Baba namna gani we? Baba yangu we. Baba namna gani we? Baba Baba namna gani we? Baba yangu. Baba namna gani we? Baba Baba namna gani we? Baba yangu we. Baba namna gani we? Baba yangu we. Baba namna gani we? Baba yangu we. Baba namna gani we? Sawa, shukrani sana kwa ujumbe wangu. Hakika mnajua. Asante sana. Hakika mnajua. Asante sana. Yaani mtu akisikiliza anafurahia kwamba je, ingekuwa kuna biti hapo pembeni. Alafu kuna kitu ambacho kinapigwa, zile drums zinapigwa. Je, kungetokea kitu gani? Bila shaka mtu yoyote ambaye anasikiliza angekuwa sasa hivi anatikisa labda hata kichwa. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Sawa, nafikiri kwenye praise tumemaliza namna hiyo, lakini ningependa kwa kila mmoja awatakie ndugu jamaa na marafiki watatu kwa kuwatakia Jumapili njema na kuwakumbusha kwenda ibadani. Tukianza na kaka hapo mwenye miwani. Asante. Ninapenda kutoa kwanza salamu kwa Isaya ambaye anapatikana Mpanda. Ninamtakia Jumapili njema na yenye baraka zaidi na zaidi, na ninamkaribisha katika ibada zetu. Shukrani sana. Twende hapo mwenye